kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanamli sa anak ka. Schedule ko nga agpasalon ita, nanang. Ay nawaw. Kano laang idinaudi ang nagpasalon ka ah. Amo yumat, at ikinapintas ko ti puonak, nanang. Sana mabalin nga urayag amalo siya nga, sakbay nga agpasalonak. Ay, hehe. Ang mga noad na tekstram dita, anak ka. Apay ko mananang, Kaya't ko kumamot agpasalon. agpalas kayo nga rod. Ilibre na. No problem, nanang. Ada kwartak. Siya kung ti makamo iti pagpasalon mo. Mabiit lang nga raw, taagdi ko sa urayan na, anak ka. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo iti anak ta, Rosa ba kayo? Mapan kami iti may sa asikat asalon dito'y lugar tayaw lakay. Kasano nga iti trabaho iti garden tayo? I-schedule mo pa ilaang lakay. Ay day, saan na mabalin ma-overlocked di tinatayang no saan na maapit ita. No kayat mau, agsapol kalaangan iti purdiyaam. Sayang Mike. Ay basta, saan ka matulungan ita? Tada tilakad mi kinilisa. Ilibre na kalakay. Pangalan na kung may ti kwarta, awan mo ti trabaho na. Basta kwarta na ah. Saan man akum kumpormi ti salsaludsudam si kaadaw. Iso pa'y kit di apakataktakan mi nga gina. Ay picturean nakman, Lisa, nakaw. Itay pa'y nga agpapapicture kayo, nanang. Ano nyo ay Ay nawaw, tapno at damat maipos ko iti Facebook ko ah. Anya? Tapno saan nga ibagadagiti gagayim ko, ang mamirmiraot da tao. Ipakita nga dati kwartam, kan kabailan tati agbayad iti salon. Ala, mutuyin ta cellphone mo, ta picturean ka, nanang. Aha, kita ang mga matnuma diti angle. Ibirok mo no kwa. Wan, siya kung ti makamo. Ala, agawan nyo kiti, tanas ka na makawit tayo adagos. Adapay lakad ko, inton madamdama. Lisa, naka-order ako. Ay nawa, Jack pa'y nakita ti menu, Jerome. Di paboritong tinorder ko. Alay pa katam kati anay bagam kanya. Dali ti paborito mamaka. Okay. Nag-order mo lagi ti iawid mo. Lukas ta. Ada take out ko? Una, huwag mo damat ti maraman ang nagiti kabalay mo. Ay na, agyaman na klaunay, Jerome. Kasta ka ti kayat tukan ka. Galante ka launay. Mga nanyaman na. Pagyamanak na ta. Tayo manugot ka na, date ta. Update ta, gamasan akayat asawanday ta nga aklunan ka. Makasaganak na naguray. Tapno mamamuta matlaang ti tunggal may saan. Uto-uto talaga tilong ko. Ano ti ko nam? Akwa, mabisina kon kunak. Nagbayag mati in order mo amakan. Wala ron. Sige, panahon ka, Bebita. I-follow ko man ti order ta. Oh, makan para kada kayo ni tatang, nanang. Di mo ibaga nga damanan tinangilibrikan ka nakaw. Naala yun, nanang. Ni Jerome, ti sutor ko ang naggapuan dagita amakan. Ay nawaw. Nagsaya at idi na palabas alawas. At damanan tinangilibrikan ka.
Ita, adda ba lang? Sana nga day tananang. Adapay kwarta nga inted na, ha? Ay, ikan na nga rudan ay, di balato ka na ka. Inton bigatan, nanang. Nagasat kalaunay kadagiti agdagdaton kang kanak ko. Managparabor damain. Iso nga da jakpay kaya ti makirelasyon, nanang. Ngamin, no aklo nagtimay sa kadakwada. Sigurado asaan matan nga agdaton ti daduma. May mayat ti kastoy, nanang. Ado ti agdaton tapno adumat ti madawat. Ay, wala. Ubing kapay mo tanak ko. Aging joy kapay mo. Nilisa ka day, tinangyawid iti makmakan, nakaparabaw iti lamisaan, Rosa. Wun lakay. Inlibre ka no ti sutor na. Ay, amom ka da. Nang tad kanupay iti kwarta kan Lisa. Ay, nawaw. Amangan mo no sa bali alalaki maninday ta. Awan pa'y mo nobyo ti anak ta. Mabalin na pa'y ti agpaaram lakay. Wadagam. Nasayaat ka day, tigas tangar aramidan na. Pagkukwartahan na nagiti agdatdatong keng kwara. Di mo pa'y kayat. Tauray awan trabaho ti anak ta. Kat adda ti kwarta na. Adda pa'y mayaw awid na amakan dito'y balay. Pintas laang ti puunan na lakay. Proud ka nga raw, di tikas tangar aramidan ta anak mo, ah. No, sino na di tat alalaki, ti sumursurutan na para lang iti kwarta. Saan abasol ni Lisa? No kayat dagiti sutur na timangted iti kwarta ken kuana. Ay, nawaw. Pagbali na marupat kwarta tanak mo. No saan na kursunata di lalaki, ibaga na sa nakasta paggigidanan na ida. Di ka agsao iti kasta. Ngamen, mairan-ranod ka iti kwarta ken makan nga iteda iti anak ta. May saka ba? Konsintyam man ang daramit ti anak mo. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam Shaira. Apay akas ta tilangham. Ngimisit ka matlauna yan. Kimutong ka pa'y. Gagangay tinagagat amakipurdiya, Lisa. Kurang kalaang iti diskarte, iswakas ta. Lusyang ka, iti katatrabaho. Nagasat ka, tauray saan ka nagtrabaho, kat agdalat ta kwartam. When talapintas kan sexy, Iso nga ado ti mayat amang tad iti kwarta kanyak. Anya? Ibagak man langan tapnam mo. Saan basta-basta dagiti sutor ko? Baknang da. Iso akabailanda nga itad ti masapsapul ko. Saan akras ka dagiti daduma dita? Nakitak nagsarita kayo iti dayjay Alisa, anak. Anya nga'y tinagsaritaan yaw. Anya kumapay ngay nanang, inuy-uyaw nakmanan Apay ka no? Nangisit kan kimutungak ka no. Lusyang akon, kapo iti kanayon ko apa nagtrab-trabaho. Puskol ropa mo dayjay babae. Awang karbengan namang ibaga iti kastaken ka. Naimbag kanukan kwa na, tauray saan ngagtrabaho kat agbiaglat ta. Wala, tado dagiti kachat-chat na pagdawdawatan na iti kwarta. Isuti ko nanay tay nanang, saan ka no basta-basta dagiti sutur na, babak ng dakano. Kaisumat ti sayang gusan. Isu nga ado ti kwarta na, taado ti sutor na pagdawdawatan na. Dahita ti nakababae na nakaw. Talaga anagasat ano kasta nanang. Ay nawaw, di mo apalan ti kasta klasin ti babae anak ko. Saan da nga agbyag mo awan ti lalaki, iti biyag da. Inuyaw mo kanumat ni Shaira di na minsan, Lisa. Pudno matimbagak tatang. Nagnisit, nagkutong kan agrup-rupa alos siyang dayjay asyayra. Wan, ngam na pintas ba? Ay nawaw, ulitin man timbagam tatang. Oray no kasjay ni Shaira. Adayo na pimpintas ngam iti sika. Kunam mata adatit itag dagiti sutor mo. Amang mangtad iti kwarta. Iso akaba ilam ti agpasalong. No awan dangay. Panagkunam kaday kat kasta tilangam.
amangan no agropro pakapay alos yang iti dayja asayra. Dahil tatijak ipalubo sa mapasamak tatang. Ado ti sutur ko ababak nang. No maamuan da akwarta lang ti habol mo. Sigurado aliklikan da kanak kau. No mapasamak da ita, awanan na. Awanan ti sponsor mo. Saan to ang mapasamak dahil tatang? Amoy mat. Maapil to'y anak yun. Agalas 10 ang itagsapa. Ngam di pa ilang agreng da ita alisa. Anya launay ti pagparikot ang maya lakay. Kanayon na maldawan ta anak mo. Awanan ta muna trabaho. No di maturog kan mga lang. Adda ti kwarta na dayjay lakay. Kasta karoda na kanayon. Di mo suruan nga trabaho. Namnamahan na lang ay. Itagdag iti daton kinkwana. Ay nawaw, umapal ka lang iti anak ta, iso akasta ka ador. No di mo suruan ka anak mo. Awan lat ammo kon Rosa. Dahitag papintas lang yung tammo na karamidan. Adda panunot jay tao, unay kamutin ador. Pagbalinumot ababab ti anak ta, nalay ngagbirok ni Lisa nga anak ta, saan taw nga agbisayin. Mga iti apartment nanang. Ay nawaw, sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Lisa anak ka. Wan nanang. Nagkari ni Jerome kanya. Sino a Jerome? Ti sutur ko nga trabaho iti abroad. Isu ti makamu nga agbayad iti abang ko nanang. Anya? Katimat kwarta nga itad ni Edward kanyak. Isu ti pagpasalon ko tapno napinta sa klata. Sigay. Agsapulak iti apartment nga asidig dito'y balay. Tapno mabalin nyo ti sumarungkar, no kayat yun, nanang. May mayat mat lang, no adda bukod ko nga apartment. Tapno awan ti addo asa uni tatang. Pasensya ka, no italang anasong badak ti video call mo, Jerome. In another call kamot ngamin itay, Lisa. Adda ka diti sa bali aka video call mo. Sana mabalin na maaman ni Jerome, ti may papan kadadino kin Edward. Lisa, okay ka kadilaan? Wen, okay aklang, Jerome. Awan ti daduma aka video call ko. Sikalaan. Sigurado ka, ha? Wen. Awan gaya, na-receive mo ka diti insend ko a kwarta. Wen. In-cash out ko matlaang itay. Nasayat ba't nga ron no kasta? Bayadam dagiti rumba nga bayadam, ha? Agyaman aklaw na, Jerome. Agyaman ak iti kwarta nga impawit mo. Nilisa gayam ti agab-abang iti apartment ti batog tayo siya'y anak kaw. Una nang nakita nga rod itay. Mayat tibiyag na nanang. When ata do ti source of income na. Sana all at dalat ti kwarta. Uray saan nga trabaho. Mamin, ano ka di nga ibagakkan ka saan arumbang nga apalam ti kakasta abanag anak ko? No sa anak siguro apangit. Kastamot siguro tibiyag ko itaan niya nanang. Kinapintas ken katay laang ti puunak no bilang laang. Ay nawaw, agtrabaho ka kay di anak ko. Kabalang mo ti agtrabaho. Dakas no may ruwam kay ti kasjay nga aramid anak ko. Kasanaw, no awanan ti itadag iti lalaki ken ka. Sigurado amay kawa ka. May mayat lata no ti kwarta agas gastusam ket nagbanugam. Saan anaga po iti tao aluklokwam. Kumusta ti anak na iti apartment na bakit? Mayat tibiyag na iti apartment na lakay. Talaga ka di proud ka iti anak mo. Uray kasta ti aramid na. Una, tanagas at launay ti anak talakay. Kaya kamo kada kayo agi na. Basta kwarta ti saritaan. Kasta kayo. Uray adda ti magrabyado. Kasta talaga ti biyag, lakay. Ay na, kaasinto ti anak mo no kasta lang. Mairuwam iti nanam ay panagbiag. Anya launay ti pagdanagam, kat biyag na mo dayta. Sa maysa, adaw dagiti lalaki amayat amang tud iti kwarta ken kuana. Awan lata mo, Rosa.
Dumtang total daw ang mauma na kita. Panagbabayad man ang ti amang. Tsak matan makontak na dyan at tao. Itayak pa'y nga awag. Ngam di naman sumbatan. Ni Jerome nga ta. Isulangan ti awagak. Hello, Lisa. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Di ka mata nagpaw-paw iti allowance ko. Alawan sa tagos, ti saludsudam. Wan tawan pa'y man insend mo. Asino da Eduardo Gandino? Ha? Isoda ka di ti makagapo. No apay nga gingga itakit di nakmaklo. Uno po nutin danon da kanya. Akwarta laeng ti habol mo kadag iti lalaki nga gataton din ka. Saan? Saan akasta, Jerome? Mali po dita. Di mo namnamaanan nga dapat ti maisen ko akwarta ken ka. Anya? Sayang dagiti kwartaan na isesend ko ken ka. Awanan kay ti baeng. Oh, di saan lang? Si kalangay at ti lalaki dito'y lobo. Saan ka matagwapo? Ado laang ti kwarta? Mapanak iti ayan ti anak ta, Ador. Kapay day. Manungal dawon adi na replyan dagiti text ko kunkwana. Di na mulaangan inimbitaran nga agpasalom. La. Salon pa'y laang tanda iti utek mo. Tanukas ta nga agpasalom ket ayaban nak. Ita, saanan? Pamangan no awanan ti kwartana. Napintas mo ti anak talakay. No adda ti pumanaw, adda ti may sukat. Ay nawaw. Dak mo. No apay akasta ti kapanunutan niyo nga ginak. Nay, anyat na pasama kan kali sa anak ka. Kinmutong kamutan. Sana kanang nangan iti manungal daw, nana. Na, apayaan. Awanan, nanang. Awanan ti send ng allowance ko. Awanan ti sponsor ko, nanang. Ni Jerome ngay. Ni Jerome. Saan nga agpawit day jay. Da Edward ka ni Dino. Diyak amo, nanang. Diyak matidan makontak. Anya? Awan pulos kwartak ita, nanang. Ay na, Lisa, ay apay mo't nga inuray mo akas ta ti mapasamak. No awanan ti ipaw-paw itdaken ka. Nagsapul ka kuma iti sabali Di ka masayangan iti kakasta klase ti lalaki. Adadag iti agdat-daton kanya. Diyak kaya tamamirmiraut matdagi jay, nanang. Awan ti maitad da kwarta kanya. Jabak nang kumana, anang. Nakitak ni Lisa itay nanang, kimutungan. Ano aya? Saan da ka nga impaw itan iti kwarta? Iso asaan anang nangan iti apartment na nanang? No kasta. Awana, dagiti sponsor na nga ipanpanakil na kang kaiday. Naduktalan da siguro ti aramid na Adang nga ron di tabalay da. Nakitak iti garden day tay nanang, madamang agtrab-trabaho. Ngimisit asigurado day chay. Usto no saan nakakatkatawaan. Makitam day ta. Nagsublimit lang iti sigod. Awanan dagiti big time malalaki amang paw-paw itken kwa na. Iso nga agrigat manan. Kung nagtumag kang kaanak ko. Addan to aldaw dagiti tattao akas iti galad na. Umuna akon nga gawit tatang. Nakapudpudot. Diyak kaya tingumisit. Ay nawaw. Saan ang mabaling agawin ka, Lisa? Kas makita mo, saan pa yan alpas si trabaho tayo? Kaya't kung tiyagi na tatang. Ay, saan man ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Amang ano matalimudawak dito'y tatang. Kabailam day ka. Susuruan tagtrabaho. Tapno saan ka ama ikawa? Nawanan timangtag kang ka. Amo yung matadyak maanusan tiyag trabaho iti garden tatang. Di ka nagarte-arte. Tasan ka baknang? Nukasta ka na yun. Saan ka kagbiag maawan timang suportahin ka?
Tatam, Itatawanan ti sponsor mo, agtrabaho ka. Kita bakit nag-surrender dagiti sutor mo. napintasak ba't tatam? Sexy akpay. Ay, saan nga umno ti kinapintas kin kinasiksay? Laglagi pa ngawan ti lalaki amayat amang asawa iti babae asado. Iti babae anam ay laang ti kayat na. Ay, nawaw! Di mo pag-interesante kwarta ti sabali a tao. Gagatam ti agtrabaho tapno magatang mo dagiti masapsapul mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan lat aramidan no dag Facebook. Anastasia, bakit? Ay nawaw, nalpas nga ruden ti trabaho. Ay gat maturog ka na, tapno masapa ka amang ilukat iti store mo inton bigat. Di ka kadi madanagan, uray na po yata, manglukataklat na. Na, No kayat mo ti maturog, umunakan. Saan ati pa nag-Facebook ko ti pakibibiyangam? mana, i-off ko nga rodan ti silaw. Tumuna ako na maturog. Masapak pa yung nagtrabaho iti garden inton bigat. Sige lang, agkita akpay ti mayat ama i-share post takbay ama turog ak. Rabeng, ngamadda ka pa ilaang dito'y kusina. Silya anak ka. Ay nawa, agsaludsod kay pailaang matnana. Dakas tag saludsod ay anak ka. Amuyo mat anak kapsot ti signal iti silid ko, nanang. Hustong aminin ta cellphone. Facebook ti liwliwak no kastoy ngawan ar-aramidag, nanang. Kita di mo unay ti agpuyat. Amumot nga da pakipurdiyaan ta inton bigat. Wen, maturog ak matladagos inton madamdaman, nanang. 30 minutes lang daytoy. Ada nga mi nakitak iti Facebook amang ipaburak iti dara. Anya? Di ba lilatan? Di yung matlang maawatan. Maturog kay kit day, mawan ti aramidan niyo. Nag-comment gayam ti awanan bain iti Facebook post ko iti rabi. Ay no, asino tawanan bahin Anastasia? Bigbigatan na kas tatirumrumor itingiwat mo. Asino kumapay? Day taasilya Abay ka no? Adalaang ti shared post ko may papan kadagiti nalaing abumulod iti gamit. Ngam di daam mo ti mangisubli. Kastakit din ti comment na. Ayan, ti comment na ya. Saan ka no amasapol nga agposak iti kasjay? Kustumat piman tinaibagana. Saanan amasapol nga agpus kay ti kakasta. No asino ti patpatamaam, idiritsyong lat nga aminin, nga i-chat, bakit? Assuming laang day ta babae. Saan kumot nga innaganan ngam kasjay kit din ti comment na. Ay nawaw, papansin launay mo't. Nalipatan na siguro ti steamer a binulod na kanyak 3 years ago nga aging gaita. Di na pa'y insubli. Nakita ti comment mo iti post ni Anastasia. Silya anak ka. Anya ko maita, nanang? Man ano ko ma? Apay mo't akas jay nga iti panagsasaom ko na. Kasano? Post a post? Awan mo't ti innaganan na iti dayjay a post na. Uray amoklatan asyak ti patpatamaan na. Saan laang anam na minsan akasta tinaramid na? Uray amuklatan asika. Nuadda sa anyo ang nagkindaawatan. Mabalin mo't apagsaritaan nyo iti personal.
Manula ang mat-amit raw tinagbaetan ti balay tayo. Para laang iti steamer, ibabain nakit din iti social media. Nasaya at ayamat ti kasdingar aramidin na. Kunak maano nalpasan day nga issue. 2025 itan. Idi pa'y 2022 nga issue yu day nga steamer. Nagrigat akasarsarita day nga Anastasia. Inton kwan, pasagid iti Facebook. Makitkitak dagiti ipupos na. Ngam awan mo tinagan mo. No di mo magustuhan dagiti ipupos na iti Facebook. I-unfriend mo. Ay, saan mabalin? Bumalasak ba't Apay ti kunana, kapoy na tao. Ay, saan nanang? Sa anak ka pa ate iti DJ a babae. Saan ko nga i-unfriend? Tapno makita na ti rupa na nga i-post ko iti Facebook. Anya? Impos da ka kanong ni Celia Anastasia bakit? Una, tatalagaan na pride day ta babae. Iso nga impos ko mata. Mamin ano ka din nga ibagakan ka? Ano agdaw ti saan nyo ang nagkinawatan? Pagsaritaan nyo anasayaan? Sana masabong nga ipupos yun ti Facebook? Nagado ti makabasbasa. Apay nga min abas na agkom-comment latan iti post ko. Di pa'y agyaman, tasaan ko nga impos ti steamer ko abinulod na, atalo atawanan tinapalabas, ngam di na malagip maisuble. Asidaglang mo ti balayda. Di ka mabandag sarita kayo ti personal. Ang mga numakabil ko pa'y day ta babae. I-Facebook yun ti abayo. Nagado ti makabasbasa. Di uray pa'y, saan asyak tinakababain, ta iso ti di na amo ti mangisubli iti gamit abinulod na. Ay na Anastasia ya. Kaanon to pa'y amalpas dahi nga iso. Pagbaga mamit dahi ta Celia bakit? Apay ni Silya nga anak talakay. San amalmalpas ti apat na kini Anastasia nga ex-kumari na? 5 basag iti terse na itay. Gat agsalsaludsod ki di nagiti sismosa. Anya ti sinaludsod daken ka. Salsaludsudin da, no anya ti pudno ana pasama. Nabasa da kanong amin iti posti duwang agkumari ti social media. Makitam day talakay. Nakababain at talaga. Para simple lang nga banag. Masapul nga i-post kan ibabain da titong galmay sa iti Facebook. Ay nawaw. Sika ti mangidiritso iti anak mo. No siyak ti mangibagaken kwa na. Siguradaw nga awan denggen na. Ikalintagan namanen at idakas nga ramid na. Ungtam nga main tapno agbutengken ka lakay. Naimbag abigat mo, tatang. Kastamit king ka Celia anak. Agtugaw ka, dadati iba ka king ka. Ay, nawaw. Adalakad ko ita, tatang. Anya ti bagayo aya. Mabalin ka day nga i-delete mo iti Facebook mo. Ti maipapan iti kumarim anak ko. Apay ko mga i-delete ko ngay, tatang. Di nagtupay i-delete ti Facebook post na kontra kanyak. No ag-post iti Facebook. Kunamla no branded ti steamer na. Saan mo itamadlaw mat a local? Ay na, nagado ti makibibang iti apayaw. Nupos kayo apos iti Facebook, awan saan masulbar ti parikot yaw? Ang mga kidi na dumakay. Awan ti bibiyang ko. Imbabain nak iti social media. Iso nga ibabain ko mata. Iso lang ayat dakarbangan na nga ag-post iti kasjay. Ay na, narigat kayo, akasarsarita. Manula ang amitro tinagbaitan ti balay yaw. Ngam iti Facebook pa lang dinapili yung apagapaan. Ado ti chismosa ang makabasbasa. Awan ti bibiyang ko, tatang. Bayan nyo ata makichismis da. No talaga kayo mutlaeng, iti paraangan tayo ti pagapaan nyo. Nalawa ti paraangan no kaya yo. Idi pa'y napalabas nga lawas gayta nga issue iti kumarem. Aging gayta, di yu pa'y la-indelete dagiti Facebook post nyo. Ay nawaw, kita mamat ti Facebook day ta Celia. Di na pa'y in-delete. No i-delete ko ti Facebook post ko. Ang mga no panunutan na nagpaabakak. Awan ado tinang i-share bakit? Oray ka dagiti buy and sell groups, in-share post da. Ag-viral kayo agkumari no kastalaan. Oo,
Ag-viral, ano ag-viral? Anya ko maita. Basta siya, amok ti mangisubli iti binulod ko. Saan akas iti dadduma dita? Sa dalaang isubli, no kaano akay kayat da. No dadduma, awan pa yun ti agsubli. Ay na, makamukay man lahangan niya kumare. Numalpasin day ta nga isyo. Itid mo ti bayad ti steamer a binulod mo kin Anastasia. Isumat nga min ti planok, tatang. Adda pagbayad ko. Ur-urayak lang nga iso ti umay mangala dito'y balay. Ay nawaw, itulod mo latan iti ayan data si kamo piman ti nagkurang. Di mo binayadan adagaws. No saan mo pa siguro ang nakita ti share post na. Ang mga no di mo matin mapanunot abayadan. Kit idi pa'y napalabas at tawon dayta. Iso ti umay dito'y tatang. Apay asyak pay lang ti banugan na ngay. Ay! Di nakman pagpungpungtutan sila. Itulad mo, ibayad ti steamer na binulod mo. Iti taon 2020 taw. Tapno malpasan ti saritaan. Idilit yung madlangan iti Facebook yaw. San ang masapol nga iwaragawag yaw iti intiro asa nga lubungan ti parikot tinagbaytan yaw. Alawan ng tatang, mapanakon. Di ka nagungag. Asino ti saan ang makaungay? Nukas talaang Iti pa'y pagpagak. Ano talaga kayo adwa? Iti paraangan ti pagapaan yaw. Ipilit yung matyaga pa iti Facebook. Salpag kayaw. Si kaman lang ti pangtidak iti bayad ti lokal nga steamer asang kay baga ni Anastasia pari terso. Mapanggalaan ni Jabalay. Tapos ka ti mismo amang yahot yung guwana. Ay nawaw, jak kaya. Ang mga numay pungot ko pa'y kitdi. Sapay awan mga nawa kada kami no bilang laang. No may papanita nawa, agdadagiti ka aruba. Anya? Ore, agpinungot kayo kan bakit ko. Agdadagiti ka aruba ang mga nawa kada kayo. Ay nawaw. Kung kunak lang Maria, baka pay sumbatay. Ada ni kumari mi Jabalay. Mapan kay Jay. Sika lang ti mapan ijay. Barang masulbar yung matlangan ti parikot itinagbagitan nyo. Nakababaing kami nga iti Facebook ti pag-apaan nyo, Mare. Adong ti makabasbasa. Asino tinangibaga ang mabalin mo ti umay dito'y balay si Kaselya? Saan ka di nga imbagakken ka, aban ka dito'y balay? Kayat asawan day ta, saan amabalin nga umay ka, no kaano akay kayat mo? Imaya, kaitid kong ti bayad ti steamer mo. Tapno saanan nga adu ti ipopost mo iti Facebook. Ah? No kasta, agbayad kan mare? No awatam amare. Ay katuan amare, tapno makagatangak manen iti steamer ko abarong. Mano nga rod ti bayadak maray. Sika ti makaamu Lokal laang mati steamer ko abinulod mo. Magtudak lang iti 3,000 maray. Umanay mat siguro day jay. Mabalinan day tamare. At damat dagitay nalaka nga steamer ije palengke. Awatam nga rod ti bayad ko. Ay na, agyaman naklaunay Maricelia. Di ka madanagan. I-delete kong tipos ko may papankan ka. Ay, orsyak mare. I-delete ko matlangan amin a post ko kontrakan ka. Kaya't ka di asawan day ta, nga agkumare tamanan. Eh, sika, no niya tima ko na mare. No, mapakawan na. Di, mayat manan. Ay na, pakawanan tanti tunggal may samare. Siya ginaw tinapananday ta asilya lakay. Rumabein, awan pa'y nga agaway. Imbaon ko itayan da Anastasia itay alas 12. Yung maging gaita. Noong pero nagsublay. Anya nga'y tinaramid na ijay. Mapan nabayadan ti steamer na binulod na. Ay nawaw, amangan mo't no nagkinabildan. Saan ba siguro? Ay nabubong, di ka pa kampantay. Amumot anapudot ti daraday ti tunggal maysa. Agdadan ito husto ka edad, bakit? Amuda ti husto kin saan? Sana na masapol ang mabambantayan da kita. Babakit dan? Ano tayo alamida ni Celia dito balay, bakit? Nabayag sa mo dito balay. Wan, imay na intad ti bayad ti steamer ko abinulod na. Kalpasan na, nagis-istorya kami. Dinimot na nasiputan ti oras. No, kasta? Okay kayo? Wala kay,
Napakawan min ti tunggal maysa. Agkumari kami manen ita. Ay, may nga ro, ano kasta? Saan anaragsak ti biyag? Nadda ti guray ti puso tayo. Pudno launa ilakay. Naimbag man, tasan kaya nagkinabili ti kumaren. Saan? Tana amiris mi nga adda ti biddot mi adwa. Iso a pinili mi tinagpakumbaba. Maragsakan ang launay ti kasta ng ko, Anastasia. Mala, erwar mo ka ro ti tinapay aginatang ko. Ta, ikapi tayo man. Kita lakay Kanya ba ng data? Bakit? Awan betal dagiti Facebook post da Anastasia Cancilla iti tunggal maysa. Yo, kita man. Nagdata niyo. Ayun gagpaisaw. Ang mga mano nagpinakawan kan. Sa pala kumaalakay. Ada ako, tatang, nanang. Pasensya kayo narabianak. Ay, sa dino tinagapwa manakaw. Iti ayan damari Anastasia, nanang. Nagpinakawan kayo kadain, iti kumaren. Marabihanak ka din no saan pa itatang. Masapak ang maturog ita. Ngamin, nagtulagan mi iti kumarik nga agkuyog kami nga agpalingkin ton bigat. Agrubata kon lakay. Aguray galatan iti tricycle iti sangwanan ti store mo Bakit? Saanan akasapulan lakay. Dumagasak pa ngamin iti ayan ni Maricelia. Agkuyog kami ngagpalingki. Ay nawaw, itala ang manan Wen nga rod, kalpasan ti talo atawan. Okay kami manan iti kumarek lakay. Kitaan nyo Ang mga nota manan ti pagapaan nyo, basta ipos yung manan iti Facebook. Saanan ang maulit dayta lakay. Mare, nangag mo ti pagsasaritaan dagiti tattao analabsan ta itay. Wen mare, di may papanmat iti steamer mo. Awan lat amok, agapan tumanen dagita iti Facebook, gapulaang iti shared post ken steamer, kunada, sa dagkatawa. Di talatan ikaskaso ida mare. Panunutan da, no niya ti kayat da panunutan. Ay nawaw, saan amabalin a pagchichismisan da ti biyag tamare. Agraman panagapat updated da. Nabasa da siguro ti Facebook post tayo din nagapata. Iso nga amuda mare. Kaya't mautadan no gagtirupa da mare. Si kakit di mo, mare. Maipabarangay ka adi na oras no kasta ti aramidaw. Saan ba't adi magas ni kumarim Anastasia dito'y balay anak ka? Maditimod na tatang. Ay nawaw, apay ka law. Ang mga no nagapa kayo balay. Ay saan tatang? Nangagmila ang ada kami ti pagsarsaritaan dagiti chismusay di paradaan. Ado ti sa uda idilimabas kami iti sangwanan da. Oray di ta tersina. Da kayo titapik dagiti chismusa. Okay kamin. Ngamday tapay lang ti pagsasaritaan da. Di da mo makamove on mo. Kasanaw kat nagpus kayo iti Facebook. Idi pa'y napalabas nga aldaw day jay, tatang. Sa maysa, nadilit matan. Uray pa'y na-delete no binasa dagiti chismusa. Talaga nga isaw ti tapik da. Chismusa da garaw. Iso nga intod sumarunong aga pa kayo, anak ko. Saan nyo kumaan nga i-online? Pagsaritaan nyo lang, iti personal. Tapos saan ang makibiyak na kita chismosa? Nene, ay nawa. Kasangsangpot mo lang. Nung napudot man ti ulom. Apay ka di, Anastasia. Kasano, da kami pa'y laang matken Maricelia ti pagsasaritaan dagiti chismosa. Kasta talaga, tamo dati maipapan iti apay Mayat ka diti kasjay. Kasla saan da naragsak nagkuyog kami manen iti kumarek. Inton sumarunong amin, no dati saan nyo nagkinawatan, sulbarin nyo at akda kayo lang. Sana masapon nga ipos nyo pa iti Facebook. No diyo kaya, ama-amuan ti intero asang alubungan, bakit? Ay no sa anak kapag tepil itay, ang mga nuadda na danog ko. Exerting ka man dita. At damot lang ti kamali yung agkumari. Ta in public yung araw ti apay
Da kayo mismo tinang ibabay ni ti bagbagiyaw. Iso nga agbalin ko mga adal kada kayo. Ti kastaan na pasamak, bakal. Ay, wow! No adda ti diyo pakikinaawatan, sulbaran nyo iti nasaya at awagas. Liklikan nyo ti ag-post iti Facebook. Iti kasta kat mailisi kayo iti mabalin a pakaibabainan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nan ano tinatang amulam iti paraangan tayo, salod, bakit? Kinan nga rod ti manok ti kaaruba lakay. Ato mutilayang tagrik-reklamo di barangay ho. No saan naman ti mang perdi ti mulad kalding mo. Ora iti kalsada, dagita ataraken ti malislis yan. May mayat samat no adda ordinansa dito'y lugar tayo lakay. Taraken mo, tali mo, tapno awanen ti maperwisyo. Dahil tamat lang tinagsasaritaan mi kadagiti kagawal ko itay bakit? No adda saan ana ipagod. Alain nyo, agruam dagita nga irresponsable. Wen, planuan mi pa na saya. Kan agpamiting kami tunok Iti kabiitan ko maapanawan lakay. Tano siyak ti mauma ay talaga at tiliwak dagita ang manok. Kabay lamaya, timang tiliw bakit? Siyak pa iti ko nam. Kabailak ang. Inton bigat gaya man ti meeting, Kapitan. Wen, nas ka na masolusyonan ti pareko dagiti bumarangay. Kandap no may palawag tayo lang ti barong nga ordinansa kadagiti adda ti bulo sa tarakan na. Una, Kapitan. No apay mo't ngamin adida ipagod wano ikulong dagiti tarakan ga. Anya kay ti aramiden tayo kadagiti taraken nga agkaywara, Kapitan. Tiliwan nyo, tapagmultayon tayo no asino ti saan nga agtungpal iti dayta apagan nurutan. Kadagiti makatiliw ngay, Kapitan. Adda ka di magunggunada. Anya? No siya ka da matiliw ko. Adda ka di gungguna maawat ka, Kapitan. Ay nawa, gunggunada agos mo ti bagbagam nita kagawad. Narigat nga tatimang tiliw, Kapitan. Pagpanunutak pa iti may papaniti dayta banag kagawad. Tinapatag kita, kat maamuan lagi ti bumarangay ti barong nga ordinansa. Tapno amu datar aramidan da. Ano yan, Jay? Nadamag ka. At iliwan ba ka no titarakan na sana anay pagod sa loob? Iso tinagmimitingan da iti kalman, tataamang. Saan kay ka di anak meeting? Sana, tadyak mo't amo, nga dagaan ti kasta. Padamag ko lang iti karubak iti nalpasin ti meeting. No kayat yo, mapan kayo iji balay, ta ipalawag nila kay ko, no anya ti impamiting da. Amangan ngamin no kamaliti baga kada kayo, tata. Anya nga oras ti panagawid ni Kapitan. Alas 5, tata. Mapan kay lata iji balay, tapno maipalawag nila kay anasaya at kada kayo. Amok nga may sa kayo kadagiti agtartaragan iti manok, ken kalding, tataamang. Iso, ti may sama kagapo. Napay kay mayak titi balayo, Kapitan. Sana kami anak atindar iti meeting. Kayat ko amamuan. Gornya ti pamiting yaw. Tapno amok na anya taramidag. Kasto ngamin. Ato tinawat nga reklamo, may papan kadagiti taraken na makapirdi ti mula. Ken pasali, dita kalsada. Iso nang ramid kami iti ordinansa. No adda ti matilimi at taraken.
Masapol nga agbayad ti makinkukwa sakbay nga irilis mi. Kasalan mo sana makabayad, Kapitan. Noon ti bayad na, agdalo si barangay hall. Day talaang, Kapitan. Apay alaang kun kunam tata. San ka di pa nadagsin day ta? Wano, ingat nga tumitimulta. Tikat ko sa Kapitan ka. Day talaang tin pamiting yo. Well, day talaang data. Isong agtungpal kayo. No diyo kayat ti mamulta. Well, Kasano nga'y kapitan? Ada ka digunggo na dagiti opisyalis ang makatiliw iti bulos at arakan? awan ti budget ti barangay. Di alaan tayo iti makulikta multa. Narigat ti agtiliw, kapitan. Ay nawa, urupat kwarta talaga dito kagawad. Oh, anya ti kunam, kapitan? Ay, sige. Mangtatak iti kong gunayo. Gambasit lang nga. Ang mga panunutan dagiti bumarangay pagkukwartaan tayo da. Manungay, kapitan. Pagsaritaan mi pa'y kan barangay sekretary no mano. Basta da. Ipakaamu yun to no kasanaw. Tapno amu mimat, kapitan. Nadalusan ti barangay, lakay. Awanan dagiti agkaiwara at tarakan. Oray ti kalsada. Awanin dagiti manok kan aso o pasali-sali bakay. Awan ka diti nagrek-reklamo iti barangay hall, lakay. Awan pa'y mo. Ta makita intong sumarong na bulan ha. Ay nawaw. Mayat sapay la ko matagtultuloy day ta. Tapno awanan ti pagparikutan tayo abo marangay. Kung gayam, agpasintro akin ton madamdama. Apay ije sentro. At ang mapanmigatangan para iti barangay hall. Ang mga nadati pawit mo bakit? Abas tuta ko ma. Ngam syaklatan ti agpalingkin ton Sabado. Ang mga noado pa'y ti maibaga dagiti padam nga opisyales. Sapay lugan ti barangay ti aramaten nyo. Ay nawaw. Sa dinaw ti papananyaw, Marilaw. Apay akas na ti itsuram. Nakakostyum ka mo. Naka-helmet ka. Kanay awan mat ti motor mo. Proteksyon da ito'y nanang. Tiliwan mi dagiti tarakan nga agkaywara. Anya? Adda itad ni Kapitan Agunggo namin no adda matiliw mi nanang. Ay, rupat kwarta talaga na ito at tao. No mano ti matiliw ko, di extra income mat day jay nanang. Ay, jakamukan ka. No kwarta ti saritaan, alisto ka. Di mo bagay tagbalin akagawad. Ni nanang mat. Sideline da ito yan. Sa dino ti papanam, kagawad Marilo, nakakostyum ka mo. Sapay naka-helmet, kan boots ka. At dapay sako kan tali nga imot mo. An-anom dagita yan. Tiliwag dagiti tarakan nga agkaywara salod. Anya? Narigat nga tatimang tiliw. Naghilmeta ka ta mga numa-aksidente akpay. Ay, saan ka nga rodan nga ag-report iji barangay hall? Dumagasak to ahin ton madamdama. Kita ama, ang mga nuday tamot ten mang tiliw iti tarakan abulos ter aramidam. Balon mo lakay. Agyaman bakit? Ay nawaw, di ka mat makaisam. Adda ka di parikot mo. Bakit? Itay pa'y ururayag dita kagawad Marilo. Ngumawan mo't nga report. Di na pa'y mo't sinungbatan ti awag ko. Nasalaw ko di ta kalsada itay napanak gimatang iti ilutok a pangaldawam lakay. Anya ti kunana. Naka-helmet mat lakay. Kan adda imat na asako kan tali. Anya? Tiliwan na kano dagiti tarakan nga agkaiwara. Ay nawaw. Gaputa imbagak na dagong gunada, na adda matiliw da. Isukit din taramidan na. Anyan. No apay ngamin nga ikam ida iti gunggunada Wala, tanarigat kanumot nga rutimang tiliw iti bulo sa tarakan bakay. Ay nawaw. Ay, nagloko kan Marilo. Apay nga inyawid mo dagita amanukan kalding dito'y balay.
Di kay madanagan, nanang. Itulod ko iti barangay hall inton madamdama. Ay nawaw, saan ka nag-duty para lang itiday tabanag? Ni nanang mat, sana makauawat. Oh, kita maiwaran ti rugit day ti paraangan. No apay ngamin nga inyawid mo pay lang dito balay. Di mo kidin diretso iti barangay hall. Mga anak pa'y mat ananang, mabisin da taon. Agawa am timangan ko na. Asino ti parigato nga agdalos iti rugit dagita. Ay naapo. Pangipanang kadagita amanok kas kadakal din kagawad. Ay, sika magayam salod. Ay, dita barangay hall. Adda ka din ni kapitan dita. Wen kagap-gapok ijay. Napan ko intulod ti balon na. Nasayat mat nga raw, tapno makabilang kami. Nangalamay kadagita. Ay, kadita igid-igid lang ah. Nagadon? Siyempre, adumat ti tarakan nga kaywara. Tarakan dagiti irresponsable a bumarangay. Sa dino tinapnapan ng kagawad Marilo, itay pangururain ka. Ado tinatiliw ko, kapitan. Dahita tinar-arabid mo, iti may isang aldaw? Uy, mala, bilangan tayo numano. Tapno amok numano ti gunggunak. Ay, nawaw. Kan tapno maalak matlangan ah. Kasapulak ti kwarta itakat, kapitan. Di ka makauray. Awan pa iti budget para iti day tabanag. Di la mabalin ti bumalay, kapitan. Agsardeng ka man kagawad. Ipagod mo dagita na tili mo iti malikudan ti barangay hall. Tapno saan amay wara ti rugit da iti sangwanan. Bilangan nyo pa'y nga umuna, kapitan. Tapno makuin tayo numano ti gunggunak. Pang-aasim ka di kagawad. Papudutom ti ulo ka. Naimpagarabim sa loob. At ka din ni kapitan. Nakaturugan, tata amang. Apay ka di. At tinang tagaw, ti kaldeng. Kan mano katarakan ko. Matulaga na ka. Tama ka kunak no pinalti na mutag. Iso ko mati, ireklamo kin kapitan. Diyo ka di nakita no asino tinang takaw, tata. Saan ka ron? Nagtrabaho ak iti bangkag ko'y tayal daw. Narabyan ako na nagawin. Hindi kita, nagititurakin ko na ipagaw. Awan damit tayo. Makita ang tariingak nila kay ko, tata. Da kayo kagsarita. Intong bigat lagay. Nakababay magkin kapitan. Madisturbok hindi pa iti palagi na. Okay lang kan kwa na. Napatagmat di bagayo, tata. Anya ti umayireklamo tatama. Nagititarakan ko, kapitan. Tinakaw na. Anya titarakan mo ang mapukpukaw tata. May sakal ding. Nangisit ti kulay na. Kin 5 manok, kapitan. Amangan mo't no inbulos yu tata. Ay saan, kapitan? Inpagod ko amin at tarakin ko. Husto ti bagbaga ni tata, lakay. Siyak ti mang panagnak, ta nakitak na ipagod dagiti tarakin na iti arubayan da. Idi na minsan alimmabasak iti ayan na. Mabit lang, tadati pakitak kada kayo aladawan tata. Ang mga numay samot yung dagiti tarakan nyo iti natiliw ni Kagawad Marilo. Tita nyo dagiti aladawan. Ang mga numailasin nyo ti tarakan nyo tata. Iso na ito ti kalding ko, kapitan. Ti manok yung ay tata. Kitaan nyo, nung nainayon dito eh. Dito, kapitan, dito. Kanda ito manay. 5 di manok ko mapukpukaw, kapitan. Ang damat gaya man, tinangitulod di barangay hall. Agyaman na, kapitan. Agyaman na. Tayo sublim na gititarakin ko. Awan ta niya man na tata. Kastaw na itidalag ko, kapitan.
Kunak langit din no jakon makita dagiti tarakin ko. Ni kagawad Marilo tinangyag ka kita tata. Amupay man iti tayo dya kagawad. Ay na, agyaman akmanin kapitan. Di kay madanagan. Tamok tagtong paliti paganurutan ti barangay. Pasensya ka tata ha. Naulaw talaga tayo ta kagawad Marilo. Tibilin ko kat dagiti lang agkaiwara titiliwanda. Diyak ka mo. Ngayon raman na magayam dagiti na ipagod iti arubayan nyo. Adda ka di may nangala iti taraken na, kapitan. Adda, imay ni tata amang itay kagawad. Tibingay ko nga'y, kapitan. Agsarteng ka man. Bingay mo ta sa asom dita. Saan ka diyan ako nayo amang tad kayo iti gunggo na no adda ti matiliw mi ataraken? Kumaa kagawad, ngam tidakas na, inraman mo matitarakan ana ipagod iti arubayan. Ay nawaw, saan mat kapitan? Naipagod dagiti tarakan ni tata amang nga inalam. Ay saan apod no dayta, kapitan? Di ka naglibak, tanakita ni bakit ko. Nagsaludsudak matlaan ka dagiti lumablabas iti paraangan ni tata amang. Kat agpapada ti bagpagada. Di ka na asyan mo ti jalakay. Talagang awan ti pakawanem no kwarta ti saritaan. Ay, sigurado nga agulolbod dagi tao, kapitan. Pumanaw kay ti sangwanak tanaputot ti uloking ka Marilo. Mangibabayin ka kagawad. Mangiramraman kamot iti kalukwam. Diyo kayat dayjay, kapitan. Ado ti maurnong amulta. Ay na, matalimu dawaksan. Agburak man ang tidanak no kastalaan kagawad. Pangasiman ta pumanaw ka pa iti sangwanak. Paano? Talaga pumutot ti ulok bakit? Sutil na siya kagawad Marilo. Diyak ang muna niya ti adda iti kapanunutan na. Ikam iti pagnakman na nakay. Wan man, suspinjek man iti manual daw. Aywan tapnog nakam. Agruam ti kakas na klase ti kagawan. Dahita nga rod bakit? Iraman dakit din iti kalukwanda. Gapo siguro taadda ti gunggunada kat oray anyala ditan basta taraken. Lodan nakman, tayo text ko asan pa'y lang ag-duty. Mayat day ta na panunot mo lakay. Tapno saan atuladin dagiti pada na akagawad. Uray, saan ka pa'y nga ag-duty? Suspindian ka iti 15 nga aldaw. No saan ka pa'y nga agnakam? Ikatan kan akagawad. Nakababain launa iti inaramid mo. Ako naktumad. Suspindido akmanan. Oy, Marilaw, itay pa'y asao ka asao di ka. Apay aya. Nanang, sinuspindinak ni Kapitan. Sana kun amas daaw. Ay nawaw, kaslasan kayo mata concern kanyak, nanang. Wan tabasol mo matlaang. Apay nga may nga agaramid ka iti kalukwan. Itamat laang, nanang. Ta ikalintag ang pailaang. Di mo bagay tagbalin a kagawad. Kagawad ka. Ngab si ka ti number 1 amang ipapa ay iti sakit ti ulo ken agpapaanawa ken kapitan. Day ta ti ganabon dagiti sutil a kagawad akas ken ka, anak ko. Ay nawaw! Numaysa ka nga opisyal ti barangay, aramidem no anya ti maiparbeng. Saan kat aray tamang sutsutil kadagiti kaparangayam ti aramidem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Da kayo matinumabas na nakora. Panagraraop manen, Irma. Lukas ta, saan pa'y gayam analpas ti raop yun, nana? Wen, iso anang tangdan kami iti katulungan may tapno malpas sa adagos. Naimbag ka na kayo, tada itangdan yung kadakwada, nana. Sigurado amalpas ti raop yun ita. Sapay lakuma, ado upay ti agururay at trabaho may nakaw. Bilibak kada kayo kani Tata Filimon. Ta itikas ta nga edad yun, napigsa ka hilatang agtrabaho, nana. Ay nawaw, kapilitan Saan mo't ama balay nga ururayan milata ti iyawa dagiti anak may. Mala agpatuloy ako, Irma. Ang mga nuururayan dakon dananang paula ijay talon. Ay, una, nana. Ni, agalas 8 mat gaya man. Agan-anad kayo. Agyaman na, dakaw. Nakaluto ka kadain iti pangrabyan ta Filimon lakay. Itay pa'y bakit? Nangabyan kayo raunay matapamin. Ay, inay. Inlepas bitiraop, ta sabali manen ti matrabaho inton bigat. Ti tangdan ngay dagiti nakiraip, inted mo ka din. Wen lakay, fully paid tapno awanan ti mapampanunot nga utang ta. Ala, agin na naka pa yung alod. Tamang labi ita inton maramdama. Wen gayam, kabailan tanga ta ti maaramid inton bigat. Tapno amok no i-text kaw ni Mari Paula wenno sa anan. Panagkunak kabailan tanday, di bakit? Saan ba't ang nalawat ti madalusanin? Iba ka nga agtekstan tulat ta, no kasapulan taman yung titulong da, inya. Ay nawang, isaram matatawa anak kay. Kita anagkig sa titudo. Sigurado arimwan man ang nagitito ka, kamatutudo bakit? Mayatag silang makasulaan. Nasapa pa'y man. Intong rabi tapno sigurado arumwarda. Sika, ano nagagat ka amapan? Apikit dinasaan? Pasaritak ko man ni Pare Henry. Numayag dagkulog kami. Gamusan, mapana ka siyaklaan bakit? Sigurado nga ado ti mayat agumatang itito ka, kas edi na palabas atawan. Aywan yung kitaam. Tanog silaw ka. Di mo badbad da kanti mula da. Un ka di bakal? Ay nawaw. Unay ka na bakit? Anyati ko na ni Henry. Agsilaw kayo ka di itito kakita arabi Ada ka no ti trabaho na. Isuasaklaan ti mapan bakit? Isaganam ti pagsilaw ko. Pakicharge mo pa Tamang kid din malubat. Diyak makaawid no ko Ti kanayon ko nga ibilin kan ka Di mo ibadlak ti naimula apagay iti talon. Isuntumanen apag-apaan ka no ka. Un ka di bakit? Tukaklaan ti gagarak. Awan ti bibiyang ko iti mula da pagay. Ti kunak amangan no mabaddakam. Ririn tumanen dayta no adda ti maperdim. Relax ka di lang. Bakit? Sana mapasamak da ita. Agan anadak mo da. Palagip lang ang lakay. Malagip ko nga iso ti reklamo dagiti mannalon idi na palabas atawan. Awan ti pagdanagan bakit? Amok tararamida. Lisyak dagita amula da. Tapos saan ang maperde? May talaga ya. Ha, basic. Siguradom lang. Tadyak kayat nga dati umay agrek reklamo dito'y balay. Ano nga oras mo mat iti kataltalunan lakay? Kita ang bakit oh. Adok tinyawid ko to Amangan mat no adda tinaperdi amula Si kakit di mo bakit? Awan. Linisyak lagi ti mula da Tata Filimon niya. No kasta, di manon ka iti talon da Tata Filimon? Ano bakit? Adok tinaalak ato kakijay ayanda. Ala, dalo sa ngarudan tamang yadubo Ilakok ti daduma bakit? Aywan lakwam ni Mari Erma. Sigurado agumatang dayjay. Si kanto ti mangitulod itayanda. Inton madamdama bakit? I-text ko pa nga umuna tapno amuta no mano akilo tigatangan na.
Anya timbaga ni kumpare maadjego kun ka lakay. Agparekoten ata imbadyak lagi iti nagsilaw iti tukak iti labi eh. Ay nawaw, kasano pa yun dayta? Dublit trabaho manin ah. Ay narigat ikasta. Saan ba't adakas no agsilaw da iti tukak? Ngam kitain da kumamit ah. Tadi da badyakan tinaimula. Dayta nga rood lakay. Ang mga no agraman mula tayo kat nabadakan mutang. Ay, kay tati pagdandanagak bakit? Mapanak ko man ito maramdama. Sapay lang kuma ata linisan dati talon ta. No bilang man tadimanon da iti talon tayo. Ay awanan doble trabaho asigurado lakay. 2 kilo kano tigatangan ni Mari Irma lakay. Ay nako, nagadon. Itulog mo ka dito bakit? Una, ta iso ti iluto na apamigat da. Mala, mapitlaan nga raw tayo supot ko. Singiram ti bayan na. Di mo ipapautang. Win ka di lakay. Ada ti kwarta na day dyan. Si kake di mo. Kasapulak nga raw ti kwarta bakit? O ala, agawaam ti mangisupot tapno maitulog kon. Wait, itagas mong tumat lang ti order ni Nana Inés bakit? Isumat lang ang mapangka iti ayanda kumaran. Wen, basta isupot mo ta siya kung ti makaamo amang i-deliver. Ay nawang, nagdadakkel ti tukak nga inyeg mo, amare. Siyempre, amare. Naimbag man, tamaanusan nila kay mo ti agpuy-puyat nga agsilsilaw iti tukak, mare. Wen taado ti mayaw awid na. Sa maysa, nairuamon mare. Day tamat ti paggagatan nila kay mo, mare. Awan to, ti dagami ang mulaan mi. Kundi na mo ngamin kayat ti makipurdiya. Sigun kan kwa na, mayat ti kas na at trabaho. Tasaan akasapulan ang mangirwar iti puunan. Iso na lang, tawan tumat pagtrabahuan na no maibos ti tukak, mare. Ay, agsublin tumanin ay ijay karayan mare. Sa bagay, adupay matilamas. Ewan gayam, itad kung tibayad ti tukak ang ginatang kumare. Ang mga numalipatak pa'y, maungtan naktulakit din nila kay mo. Hay! Tawanin bakit? Apay ka day lakay. Di manon nagiti nagsilaw iti tukak iti talon ta. Anya, Hay, inayan pa. Dublit trabaho man nila. Musan anad lapos, binagdibagdakan damit. ay naapaw, nagrigat mo't ang mabagbagaan na kita at tao. Tinawon lang nga nakasta. Nalabit anya kalo. Tinangalamid iti kasta bakit? Nadamag ko nga ano ti inla ko na at tukak iti agsabak eh. Talaga mo't anatangkan ti ulo na. Kasta man na hindi naramid na idinapalabas at awon. Kasalitak to man bakit? Heh, saan adakes? No kayat na tagsilaw iti tukak? Ngam, lisan na kumamit adag iti mula. Tapusan amapildi. Anya dyan nadamag ko na perdi ti mula yung kanitata Filimon, nana. Adaw ti binadakanda na kaong. Ay nawa, sigurado ani Carlo manan tinangaramid iti kasta, nana. Isumo lang ti atap mikin ni tatam. Inlakwan nak iti 2 kilo at tukak itay agsapa, nana. Amagan no ilibak nan tumanon. Ibagam ka ni Tata Filimon, takasarita na dadya a Carlo, tapno dinan ululitan. Napan ni tatam iti ayanda itay. Ngumawan tao. Ay, agparikot kami manen tadoble trabaho. Dagiti tukaklat ta siguro na ti pampanunutan na, nana. Di na pinagan ano dagiti bagay amulayo. Ay nawaw, anya ter aramidam lakay. Karatula bakit? Balang mabasa lagi iti mahilig na agsilaw iti tukak. Ay, awan latamok di talakay. Di dan tumula ang pagan ano da ita. Masapol nga ag house to house ka makisarita. Makita? Bakit? Kano nga'y amapan ka iti ayanda Carlo. Inton bigat. Masapak to iti ayanda. Iti kabiitan a panawon kumaalakay.
Amangan kunak nurumwarda manon inton rabi ay. Sige nga, mapanak to itayan da itong patandamalangan. Ilipas ko pa ito alamirak. Tabalang bakaliak na naman lumabasa da. Agsalita taman, Carlo. May papanita niya, Tata Filemon. Amok asyakati ng ibad-ibadyak itimula may kininan akula. Inton ba minsan baro, kit saan kumamit nga kasya ati aramida minya. San adakis tagsilaw iti tukak, nga milis siyang kumamit at timula, tapos saan nakamakapilde niya. Siyakla ang ayat agsilsilaw iti tukak dito lugar tayo, Tata. Adu kami mo. Siya kalaang matakas na ti aramid na. Sa maysa, amok siya kalaang ti imuwal iti dayjay alabi eh. Nagpabasol kayo, kaslam mo yung amin mo. Agraman tukak, iimot chumay. Saan ka apalitan, balok? Ngayon no kayat mo ti agsilaw. Ti kanyak layang tit di mo met kumaabas na ba di kan nagitimulmula. Pweh, Amok daytan, Tata. Apal yun tinagduma tita. Nadamag yun siguro nga ado titukak ka na silawak. Iso akasta kayo manin. no kastamit layang nga balok. Di kan mo mapan ititalon mi tapno awan ti lili. Siya ka tinakapildi, siya ka pelayang ti kasta. Nagligat kami tin kakasal salita. Ay nawaw. Marurudak launay ti dayja, Tata Filemon, bakit? Ay nawaw, ay nga timay na imbaga aya. Napudot mo ti ulong kalpasan ti panagsarita yo. Iparit na ka ng tagsilaw, iti tukak, iti talon da. Sinaludsod mo kumaano apay. Apal da manin ti tagduma, bakit? Kastama da kanayo. Nadamag na siguro ti ado at tukak ngayon lakaw. Iso anag aduma rin ariri na. Saan matakasta ni Tata Filemon lakay? Amangan no adamot inaramid mo adina nagustuhan Ay na, apal da ita, bakit? Sigurado akong kita makit pimanaw at agos. Mapanaklangan iti ayan da inton madamdama. Tapno malawagan ti amin. Narigat no saan amasulbar ti kakasta parikot. Saan na nakasabulan, bakit? No iparit na tagsilaw iti talon da. Di sa lang. Isuda lang, ay talon na. Agbulbulat ti dalak iti ladya akalo, bakit? Ay nga ti ko na aya. Talaga nagligat ka kasal salita. Balibal na sungbat na. Ay nga timbagam kan kwa na aya. Inbaga klaeng, ano mabalin, kitlisan na kumamit at timula. Ngay ibaga na kidi akinaimot kanunay jay. Ay nawaw. Nagpuskol mo ti rupan. Lukas tapay laang tisong banakan ka. Handa kumakay mati apalakan kwa na. Isulang alo din ti makisilsilaw iti talon tayo. Isupay ti kasta. Isupay alakay. Datao pa'y din ti pagparikutan na. Isu nga, naibagak piman itayin at saanin ang mamapan iti talon ta. Tapno awan pilili. Ay, kadamit yung kay kwa na musakitin na. Nagligat to may takasal salita. Tugaw ka, Berta. Agyaman naktata. Imaya, takayat ko lang asaludsudan. Noon niya tinagsaritaan nyo iti asawak, idinapan kayo iti balay. Di na ngamin ibaga no kas na asaludsudak, tata. Diyak magustuhan ti balibal, panagsungsung ba ti asawam, iso apim manaw ko na. Apay ka di, tata. Kastoy, masiguladok man nga iso tinang ibadyak kadagiti mula mi kinanam akola, idi Sabado ti labi Mayat meti panakisalita ken kuana. Idi napanak iti ayan niyo. Na, isumiten ti balibal ti sungbat na. No kasta, nakaperdigayam iti mula. Rimor nga agpayso iti Sabado ti rabi itata. Nadakamat na pa'y nga ado kano ti tukak anaala na iti talon nyo. Kita imat. Ngay, ilibak na pa'y layang nga rod. Saan na kano nga iso tinang ngalamid iti kasjay. Pasensya kayong tata. Tadyak mat amo akas tagayam tinapasama. Binilin ko mat sakbay arimwar. Di kay madanagan, kasaritak to ti asawak. Narigat nga agpayso numabaddakan ti mulay Sapay pagay day jay tata.
Adino tinaggapo Mari Berta? Iti ayan da Tata Felimon, Mari Erna. Aywan. Binagdagan samat nila kay mo timula na idi na pan nagsilaw iti tukak Mare. Kastamat lang tinakuna ni Tata Felimon, ngam ilibak na. Nakababain ka da Tata. Uray ni Tata Diego. Agrik-reklamo matlaang idi na minsan, tanabaddekan matimula na. Ay, talaga sakit ti ulo ti ipapaiday di akarlo, Mare. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Ipakaawat mo kan kwa na. Uray asino matpiman no kasta maperdi ti mula kat agriri tayo. Dayta ti di na mapanunot, Mare. Ay namang ibabain ka talaga, Carlo. Ay, nawa. Anya, mang ibabain mo to sa asawa. Isumit lagayam anapudot ti ulo ni Tata Felimon kan ka. Binadakam kanumot piman ti pagay amula dakin ni Nana Cora. Apay, siyak lang ay tagsilsilaw iti tukak. Ay na di ka man aglibak akasta. Amok ti ugalim ka. Umabal talang dagita ko na ngarod. Awanen ti ado asaw. Mapan kakit di itayanda, taagkid daw ka iti pamakawanda. No amom abasol mo, agpakumbaba ka. Di ka agpatang ka nakasta. No agsilaw ka iti tukak, aganad ka muta. Di mo iraman abaddakan ti mula da. Anya nga ita. Agraman ti daduma akabaranggayan tayo, agriri damutan. Siyak lang ay tagsilsilaw iti tukak diti lugar tayo. Tapno ipabasol na aming kanyak. Kasano no iparit dati agsilaw iti tukak iti talon da. Amumot nga iso ti may sa pangalang am iti kwartam. Basta talaga tibiyag, bakit? At dadag iti umapan, agraman tukak, iimot da. Anay ko, grabe ka, mat. Dungag ka na imbag. Saan ati tukak ti imo da kan ka? Dagiti mula da abinad da kam ti makagapo. No apay nga agrek-reklamo da. Agpakumbaba ka Tano si ka ti ipabarangay da. Nalpas ka. Ay, adyak kaya ti may pabarangay bakit? No kasta nga rod, makisarita ka kadagiti mannalon ana perwisyom. Agkid daw ka iti pamakawanda. Kit ikarim adimon ulitan ti naramid mo. No kayat mo ti agsilaw iti talon da. Lisyam dagiti mula da. Saan kat abad-da kamlatan dita. Nalawag, Wan, bakit? Wan, mapahana kita ayan dagiti mannalon ang apektaran. Kapoy tinaramid ko. Agpakawanak bakit? Kasta, ibabam ti pride mo, ta saan mo adagaday jay. Makisilsilaw ka laang kunak manan. No si ka ti maperdi ti mula na, sigurado nga agriri kan tumat. Ay, nawaw! No ammom abasol mo, agpakumbaba ka. Tauray asino pa'y atao tinaperwisyo, talaga nga agreklamo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.